Second day in Cambodia. Let's go. We're going now to Angkor Wat. This time is Angkor Wat time. So we are still staying at the Cyclo Hotel, Anusha. I can really recommend this hotel. It's cheap enough, and they have swimming pool. The breakfast is super, very nice. Di ba, Ning? Yep. And, oh, yun nga. At saka wala lang silang ano. Wala silang elevator. Hagdanan talaga kami. Pero okay lang na exercise. Exercise na din sa mga kinakain namin. Mabilis lang din naman. Oh, ground floor na agad-agad. Nasa ground floor na kami. Hello! Good morning! At saka yung mga ano pala nila. Mga personnel friendly. Maganda. Ayan. Sana sa lobby na kami. Pasok ka! Doctor! Also you smile, okay? With the driver. Uy, katagin mo. Ikaw. Yeah. Kamera ni mo an. Ito na. Yeah. Pa-picture sa amin ha. Hala, wait, I don't have shade. Ready? Just press it a little harder. Thank you. That's also the bag. Wala ko, ang driver ko eh. Ayan! Oh, marami. Nagsugod na diving, dagan-dagan. Dagan-dagan, tsaka sakar dahil sa motor. Guys, if you want to rent motor, tuk-tuk, para i-suri-suri sa ano, $22 siya. $22! Pero pag tatlo sila, 17. Pero pag tour, depende sa tour. Oo. Depende. Kini guys, small lang man siya, small tour. Small. Pero kung gapon siya, whole day lang siya. Whole day, oo, whole day. So, Not bad, 22, no? maka ano ka, maka-save. Punong padaymi din sa ano, kay money changer, kay ano, among kauban niya hang $100 na ay gisi bagamay kanang pinilo bitaw, ang gisi na siya. Dili na pwede. Dili dawaton, dili siya ginadawat din so pailis na niya pero less na ang value. Ang $100 dili na siya $100 ang value. Mahimo na lang siguro siyang $95. So, for example, ginani $50. Naman siya piko, na siya piko mo nang maglisod. Ano kaya nito? Lisod kayo. Pero actually, kung sa US na, dawat man na. Mani ba o naigamay? Ay, oo, naigamay gani. Ano kaya ni? 50. Mura ba na lang ang kwarta? Change na. Change na lang kaya, day. Sige, day. Naa siya gisi gamay. So, ipa-change na ko o? Na-change din ako. Small bill. Okay, so, mauna siya nga. Kapit sa sila din, he. Nakuha, wala akong kwarta mo nang hindi na akong hapit. Change yung $100. Na 100 din. Wala minus. Yes, akala namin may minus pero wala pala. Hala, mangga yan. Eh, isa na kung mga $1 na lang 20 na kami. Ako wala. So, 50 na. Dragon fruit! Ako, wala na. Wala siya na. Very nice. Say, she's happy now. I'm so happy na I have money na. Ito, nakuha na ko 20. Kaya magkakatama. So, ihang 50 na igisi gamay. Oh, so 100. ang mga shops kay dili mo accept. We need to. Okay. Thank you so much. So, we are here pala kay mag-buy mig ticket. Ticket for the Angkor Wat. Ayan. Aray ko. Let's go buy the ticket here. Aray ko. Let's see if how much per person, but I heard it's $37.
$37 for one ticket. Asa naman? Asa naman? Na ako yung mga... Na ako yung ano, nadungog nga mga Pinoy, daghan kayo. Na Bisaya. See? Toresta kayo mong dating with Kalo. Maglinya sa dahi. Tourist. Maglinya. We'll be lining up now. Sana mo, daghan kayo ng linya. Saan station? Daghan kayo. 70s for... Hi, 70. Naglinya may sa mga 70 years old. One day lang. Dire may sa one day tour. It says $37. Dito ako kasi yung pinsan ko lang ang nagbili sa akin ng ticket. Ako rin gagawin, nagpalit ng ticket. Diyan, walat na lang ko. Tapos magudang linya. So ayan, $37 na yun. Balik ko no. Sige lang, good. Sorry, pasensya. Okay. Pagpalit ng ticket, eh, picturean pa ka. Picturean pa. Ano yun? Nagbisita ka sa ilang doon. Ayun. Nandang ka na picture mo. Na-shock ko kay. Na-shock ko kay ano, among ticket kay na picture na mo. Ay, di ko ni pagkabuyo. Yung members with the ano. Siya picture. Bangs ko na to. Oh, dahil pa picturean yun. Non-refundable one day. Wow! Paon nila or pag Okay. O ay. paon nila paon? Okay ra man ko gyapon, ana ra man ko. Wala siya picture. Oh. Ang bangs ko na to mo. Hindi patingin ang bangs mo. Ayaw po. Natuwa. Ayaw po. Hindi lang di. Tara. Ka. Ikaw siya. Ang sa mani ka na. Ano itong pass? Tingin dila na. O ito mo liwat pero. Sige. Yes. Selamat Pak. Thank you. Maraming salamat. This is our first time here. First time. Yes. Bye-bye. Thank you. So, we have to remove our shade. I-remove na lang ang shade para maklaro yun ang picture sa ticket. Hey! This is the lake na. Yes, ganito. The lake is very, very clean. Is there a crocodile here? My hot air balloon. Have a crocodile. How much is the hot air balloon? Wow! Okay, we have picture. Okay, we down here and then we swimming to our... Swimming? Yes. Swimming? Yes. Picture that's My friend, that is the Angkor Wat. But my friend will come back here on sunset. Dire ba? Hindi pa natin ibaw din. Where? On comments body first. Ha? Sunset is here. Now we're going to Cambodia kaya no. walking. Yan. Nindot kayo dito sa Cambodia kaya nililisod ilaan ito ang mga tao. Oh my God, ang English! And then we come. Because this one my friend, we will go this one here, right tonight? Yeah, we have the map also. Okay. Because we will, Yeah, when you come right here, I will do it for you. we will come here. Yeah. Okay, thank you. So we're here now. Look. Need to be. They will check our tickets again. We'll have to remove. Good morning. Which lady? Yeah. Where are you from? We're from Philippines. Say hi to my vlog. Okay. Beautiful. Thank you. So can we go now? We are safe to go. So they really want us to remove our sunglasses. So now we're going down. So you can see, meron na din nag-offer nga tour guide. They asked for $16 pictures daw. Saan na?
Sana. Asa man? Dito ra oh. Balik na. Hala, asa naman si Ningning? Naman ko'y payong nga rin. Okay. We have to dala payong here, no? Uy, hala. What's this? Because water din siya. Ning? Daghan kay tourist diri. Daghan kay tourist diri ay. Naglakaw may sa bridge. Kay oo, kani among gilakpan oh. Ano kayo? Kana soft kayo. Think, think. Yes, payong is life. Payong is life was very init. Ning, okay, wala kay ano, Ning? Ha, okay ka lang dyan. Magaan lang man yan. Dira, tats, oh. Dira, picture rin ako. Oh, gani. Lainag tingog sa bridge ay. Plastic ilang bridge. Kana mo float. Kami diri sa temple na. Pero grabe kayo. Guys. Not have to take pictures as much as possible here. Napami sa entrance. Dagat ka. Napami sa entrance pero alas 12 na. Namdami alas 12. Alas 11 na siguro.
LeeAnne. Grabe ka inis. LeeAnne. Diri ang ano, nindot nga, ano, pero daghan kayo mi. Sa ko na lang ni. Daghan kayo mi, maglinya pa mi, hastang inira. May klaro ni Agi sa buslot. Asa na sila? Akong kagabi. Gusto ko mag-picture. Pagpareho lang forma. Lang to sa likod. Itong first temple, magamay-gamay lang to plus kani. Naku, pulahan ako eh. Mas kainit ba eh, grabe. Init kayo, pasangin na ng pula ba? Rosy cheeks. Masado ko na siya. Ayan. Dinihin na sila galigo. Dinihin sila galigo. Yung mga ilang swimming pool. Ano ilang swimming pool? Ang mga designs ba? Pati ang mga designs. Oo, tanan. Ano na siya? Try to look at this one. How intricate the design. Yes. Picture sa tomato ko dito ba init. Ano saman? Naura ko na siya. Oh, pa-picture siya. Kali lang ha. Bayon Temple. Temple? Dili ka mo gawas dira. Aray ko! Ha? Kaya mo gawas? I mean, mo gawas din ko ba? Ah. Ayan. Ayan. That's the temple. Sorry, Ning. Oh my God, Ha? my car. Picture sa tagari, oh. Kari, oh. Picture. Tawag sa amin kay. Dagan man siya ka. The Bayon. Safeguarding of the Bayon Temple, Angkor Wat. Okay. This one is, what's the name of this
Bayon. The Bayon. The name Angkor Thom. Ha? The same Angkor Thom. The same with Uncle Tom? Yeah, Angkor Thom and Bayon. Name the same. So guys, we are here in the Bayon Temple. Actually, it's so hot, guys, but this is for you. For you, for everyone. Uy, there's labigas. So this is it. You wanna see it? Come on, let's go. That's it. Storya ni. Wala ako kabalo. Babae. Cambodian ice cream. Durian. Durian, yeah. I'll show you my name. Pichling. Picture, dai may. Okay. Isa tong ano. Pinala picture. Ako nga pa-picture ko din. Siya pa picture. Okay na lang siya. Kita pa itong dulo lang. Video mangudi. Ha? Ito muna mo ba? Hi, let's eat. So naanami sa temple where Angelina Jolie had her shooting for the Tomb Raider movie, right? So here, that's the entrance here. That's the entrance, so we're going there. Kaya pa, mga best? Yes! Kaya pa. So now it is already past 2 p.m. Past 2 p.m. na. 3 p.m. already. We're still alive and kicking. Perminti na ako mabasa sa libro. Kana siya. Paging yung Angkor Wat Cambodia yan. Punta man eh. Kahoy nga ni. Sa temple. Wow. Easy. Oh. Oh, daning kuan. Dili, ano ba na to? Ano eh? I don't know.
Tanawa budo ang mga kung ano. May posibilidad ba na? Bata na yung ganda mo. Di ba? Ito kabalo ba mga kung ano? Mo na ilang ananch. Tapos na yung mga code mo. Mga code mo, open na yun. Ano ba? Get the map. Get the map. Decode. Di ba tayo sa mga movie tayo, no? Oo, nadi mo open na yun. Tara na. This whole thing from this angle would all be in that doorway. Yes, absolutely. I like people thinking that I'm like needed for their good photography. Like I'm like a good photographer. Manag yun. Hi, we survived. We survived. We're going home. sweat. The sweat. Look. Seems like we're This is how running you for look 9 like. hours. Goodbye, Angkor Wat. Time. Goodbye. Experience a lot. See you on our next trip. Yeah, look at the sweat. Grabe, oh.